Osjećamo se nekih naših delanja iz 90-ih, ali nažalost to je bio jedan pokušaj za promjenu sistema, za očuvanje našeg identiteta, ali moramo sebi priznati da to baš nije uspjelo, ali to, hoću da verujem, neće umanjiti našu želju i borbu da u krajnjem ishodu to bude dobro za Srbe i srpski narod. Ne bi ja dužio, evo ovdje su govornici jači i veći od mene. Ja vam želim svako dobro i da vam zdravno vidim. Braćo i sestre, obavi smo danas posle 75 godina ono što je i po Božijim, i po ljudskim, i po srpskim rodoljubivim zakonima valjalo obaviti. Odali smo pomen jednom od najuzornijih oficira, prvog Hitlerovog protivnika u Evropi, generala Draže Mihajlovića, pukovniku Dragutinu Keseroviću. On je samo jedan iz plejade bezgrobne vojske, ravnogorske vojske, koja je i do danas ostala skoro neopojana i bezgrobno velika. O njegovoj hrabrosti, njegovom junaštvu i njegovom rodoljublju dovoljno govore možda 3 istorijska podatka. Prvi je da je već 1941. godine izvršio po naređenju generala Draže Mihajlovića, kada je počeo ustanak protiv nemačkog okupatora, opsadu Kruševca, gdje je imao znatne uspehe u toj operaciji jer je on bio profesionalni vojnik, profesionalni oficir. Drugi istorijski podatak je da je 1944. godine oslobodio Kruševac 14. oktobra 1944. godine. O tome ne samo da postoji svjedočanstva, nego postoje fotografije, a fotografije, kao što se kaže u narodu, govore više od 1000 reči. Da uzmemo samo ova 2 podatka, bilo bi dovoljno da takav oficir, pukovnik Dragutin Keserović, uz generala Dražu Mihajlovića i ostale njegove oficire i vojvode bude zapisan zlatnim slovima u srpskoj nacionalnoj istoriji. Ali, braćo i sestre, nema naroda u Evropi i nema naroda u svetu u kome su prvi i najdosledniji protivnici Hitlera predstavljeni, suđeni na montiranim procesima, kao što je suđen general Draža i kao što je suđen pukovnik Dragutin Keserović, a da su, dakle, osuđeni kao ratni zločinci, saradnici okupatora i da im se do danas dani grob ne zna. I sad vidite, mi onda možemo postaviti pitanje. Da li je pobedilo ili da li je došlo do oslobođenja od nacizma i fašizma, ili kad su primjeri takvih junaka srpskih na ovaj način završili, logični zaključak možemo da izvedemo, a pobedio je nacizam i fašizam. Ako su njegovi prvi protivnici skončali ovako kako jesu. Vjerujem, braćo i sestre, nije danas nikakva tajna. Vrhuška i elita nacistička sklonjena je, zahvaljujući zapadnim saveznicima, na sigurno i bezbedno izbjegla je suđenje, izbjegla je pravdu i u tome, nažalost, glavnu su ulogu igrali London, Vatikan i Sjedinjene Američke Države. Hitler vam je skončao 1962. godine u Patagoniji, to je oblast u Argentini. Svi
vodeći nacisti, čak i do monstruoznog doktora Mengelea, završili su na zapadu, većina njih u Argentini, jer je Argentina bila kao njihovo zadnje dvorište. Da ne govorim o njihovim najvećim naučnicima, izumiteljima, kao što je bio recimo jedan Werner von Braun, koji je kod Hitlera raketne sisteme usavršio, a kasnije su ga samo preveli u NASA-u i tu mu dali priliku da svoje vještine i svoja naučna znanja dovede do kraja. Da ne pominjem, recimo, Otto Skorcenija, glavnog Hitlerovog čovjeka za desantne operacije, koji je završio mirni život u Španiji, Franku. Ali ima ispod ovog sloja, braćo i sestre, jedan drugi sloj antisrpski, koji od početka pa do kraja vodi borbu na dva fronta, a u stvari jednom. To je slomiti kičmu srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. To su ugovori između komunista i ustaša. Vidjeli smo kako su završili i general Mihajlović i pukovnik Dragutin Kesević. Ajde da vidimo istorijski kako su završili predstavnici najmonstruoznije kvislinške države u Europi za vrijeme Drugog svjetskog rata, koja je jedina imala logore za decu u Jastrebarskom, a to je bio ustaški pokret Ante Pavelića. Pavelić do 59. godine prvo živi u Argentini, a 57. godine Blagoje Jovović vrši atentat na njega i od 6 hitaca 2 su bila ona koja će presuditi da on 59. godine, pošto su ga sklonili odmah iz Argentine u Frankovu Španiju, budući bolestan od dijabetesa, skonča u bolnici 59. godine u Madridu. Vodeći ustaški ideolozi, operativci, poput Andrija Artukovića, Dinka Šakića, Vjekoslava Maksa Luburića, i da ih ne nabrajamo dalje, mogli bismo do sutra, svi su pacovskim kanalima sklonjeni na zapad. Koja je tad bila glavna geopolitička linija? Okupiti se u front protiv Rusa. Ta akcija je počela već posle, jer oni nisu doživljavali Sovjetski savez kao Sovjetski savez. To su za njih bili Rusi. Trebalo je nastaviti rat protiv Rusa samo drugim sredstvima. To je ono što nazivaju hladnim ratom. I vi danas imate priliku kad podvučete tu crtu, kako je ko gde završio. A konac delo krasi i kraj govori o početku. Vidjet ćete da u našem nesrećnom bratoubilačkom i građanskom ratu nisu pobedili ni četnici ni partizani. Pobedila je titoističko-ustaška koalicija, koja do danas dani čvrstom rukom smrtonosnom drži Srbiju za gušu i ne da joj da podigne glavu. Ako ste pratili događaje od nedavnog preimenovanja ulice koja je nosila ime Zagorska, zamislite, u Zemunu, pa je imenovana u ulicu Blagoja Jovovića, inače Bjelopavlića, kao što je Bjelopavlić bio i Bajo Sekulić, njegov komandant, kao i njegov neposredni komandant Jakov Jovović. Srpsko veliko pleme uz Vastojeviće u Crnoj Gori.
podigla se sva njihova agentura u Beogradu, odakle se, nažalost, braćo i sestre, i danas ustaštvo brani. Oni koji drže katedru za istoriju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, skočili su da osude taj čin davanja ulice atentatoru u hijerarhiji trećem čoveku, a to je bio Ante Pavelić, i posredno da brane jednog od najvećih svetskih zločinaca. Ti profesori koji drže te katedre, oni treba, dakle, da uče srpske studente, i to, pazite, ne srednjoškolce, molim vas. Treba da ih uče istoriju. Mi smo, braćo i sestre, jedna okupirana zemlja, u kojoj je srpska svest, srpski duh i srpski nacionalni osjećaj zatiran od 45. godine do danas. Kad ovo izgovaram, reći će neko, pa dobro, ima li rješenja ako smo okupirani? Šta nam je činiti? Pa, braćo i sestre, prvo nam je činiti ovo što smo između ostalog danas učinili, i dobrim delom zahvaljujući zahvalnom potomku pukovnika Dragutina Keserovića, bratu Aleksandru Galiću, i vama svima koji ste ovdje i u udruženju. Prvo da se borimo za istinu, da izgovorimo istinu, da skinemo koprenu laži sa naših očiju, da stvari posmatramo srpskim očima, a ne tuđim, kroz tuđe naočare koje su nam nametnuli. Uz dve najveće laži savremenog doba, a to su takozvana parlamentarna demokratija i mediji, koji su svi u stvari samo su podelili, oni kažu da postoje dve grupe medija. Da oni postojali su podelili uloga, ali im je zajednička jedna crta: ne doći do istine u srpskom narodu i do osvešćenja. Svedoci ste da i danas dani na javnom servisu, pazite, ja ne bih imao ništa protiv čak ove privatne medijske kuće, pa nek objavljuju šta god hoće da objavljuju. Ali na javnom servisu Srbije repriziraju se do besvesti filmske lagarije kojima se ispira mozak ne samo već ispranim srednjim i starijim generacijama, već i ovim mlađim generacijama. A taj javni servis plaćamo svi. Stvari će se, braćo i sestre, pomeriti onda kad se u duhu stvari pomere. Dakle, nakon razotkrivanja istorijske prave istine, u duhu moramo da se pre svega pokajemo za grehove, da se pomirimo između sebe kao Srbi i da ova nesrećna strana koja baštini takozvane titoističke tekovine shvati da su i njihovi preci bili u celoj toj priči pobeđeni, jer ja ne osporavam ne samo dobru i slobodarsku volju velikog dela narodno-slobodaračkog pokreta, ali im u isto vreme skrećem pažnju da je 80.000 ustaša pred kraj rata, 44. godine, oni koji su se borili zverski na istočnom frontu protiv Rusa, preobučeno u jedinice NOP-a, stavljeno pod komandu pukovnika Marka Mesića i bačeno na Srbiju da oni kao oslobađaju Srbiju od pokreta generala Draže Mihajlovića. Pa vi mislite, braćo i sestre, da i tih 80.000 ustaša svi se vratili u Hrvatsku? Ili su ostali ovdje da zajedno sa njihovim potomcima udenutim među nas ne dozvole srpskom rodu
da prodiše punim plućima. Taj isti pukovnik Marko Mesić završio je kao slobodni građanin u Zagrebu svoj život, a naš uzorni srpski oficir, pukovnik Dragutin Keserović, branilac Srbije za krš časni i slobodu zlatnu, završio je na montiranom sudskom procesu, streljan i da mu se danas ne zna grob. Dragutin Keserović kao i general Mihajlović, kao i svijet velike Dražine vojvode, oficiri i pukovnici, među kojima je između ostalog Dragoslav Račić, komandant Cersko-Majličke grupe korpusa, Nikola Kalabić, komandant Gorske garde, Miloš Marković, Velimir Piletić, Filip Ajdačić i od naše braće u Crnoj Gori general Blažo Đukanović i pukovnik Bajo Stanišić, da ne nabrajam dalje. Svi su se borili za krš časni i slobodu zlatnu i oni su svoju dužnost ispunili. Kaže vladika Nikolaj Sveti Veliminović, nema veće ljubavi od ljubavi kad neko život svoj položi za rod svoj. Tu rečenicu izgovara u manastiru Svetog Save u Libertiru još za života, kada je 17. jula bio organizovan pomen generalu Draži Mihajloviću, koji je tamo i dobio prvi svoj spomenik, a na našu nacionalnu nesreću i nacionalnu muku. Prvi su spomenici generalu Mihajloviću dignuti preko okeana, da bi tek kasnije bili dignuti ovdje. Što nas ne ubije, braćo i sestre, to nas ojača. Tako je. Nisu oni još ubili srpski, slobodarski, pravdoljubivi i pravoslavni duh. I ovaj pomen danas to potvrđuje. Ako god je pao za krš časni i slobodu zlatnu, pao je uz Hrista i pao je uz krst. I znajte da ko s Hristom strada, s Hristom i vaskrstava. Ko na krstu strada kao naš pukovnik Dragutin Keserović, na krstu i vaskrsava. Ako se pitamo gde je on danas, gde su zemni ostaci njegovi Čiča Draže i svih njegovih oficira, mi možemo da odgovorimo jednom drugom konstatacijom. Bez obzira gde se nalazile njihove zemne kosti, oni su u carstvu nebeske Srbije. I general Draža, i pukovnik Keserović, i svi njihovi saborci, tamo gde nam je prvi otišao sveti velikomučenik, knez Lazar, birajući carstvo nebesko za carstvo zemaljsko koje je trošno i propadljivo. Bog da dušu prosti pukovniku Dragoljubu Keseroviću, jednom od najvećih i najboljih sinova srpskog naroda. Bog dušu.